Pass kajman u beritta frasu Alfred Mallia, eks membru tal-Kumitat tax-xiri taz-zejt, daħal fawla numru 7, eskortat mill-Pulizija. Akkumpanjat minn diversi membri tal-familja tiegħu fosthom ta' nepotijiet li deru maħsuda bl-akkużi li nannuhom ser ikollu jaffronta. Dan l-eks membru tal-Kumitat tax-xiri taz-zejt poġġa fuq il-bank tal-akkuzati fiskiet jisma' dak li kellha xi tgħid il-Prosekuzzjoni u d-difiża. Wara Mallia l-Pulizija rresqet lil Tarcisio Mifsud, akkumpanjat minn martu minn żewġ uliedu Mifsud li ħadem bħala kontrollur finanzjarju tal-Enemalta, prova jagħmilha ċara qabel beda jinstema' l-każ li huma kellu l-ebda involviment f'din il-kwistjoni. Fil-fatt minn fuq il-bankijiet tal-viżitaturi instama' jsabbar lil martu u l-uliedu jgħidilhom tinkwetaw xejn m'għandix naqsam. Huma qed jiġu akkużati b'korruzzjoni, tixħim u li rċevew commissions fi żmien li kienu responsabbli mix-xiri taż-żejt tal-Enemalta. L-Ispettur Angelo Kafa oppona l-ħelsien mill-arrest fil-konfront taż-żewġ imputati, madankollu fil-każ ta' Tarcisio Mifsud Kafa oppona b'aktar qawwa minħabba l-biża' li seta' jinfluwenza l-evidenza f'dan il-każ. Il-Prosekuzzjoni fissret kif waqt konfrontazzjoni bejn George Farrugia, Alfred Mallia u Tarcisio Mifsud, dan tal-aħħar akkuża lil Farrugia u Mallia li kienu qed jikdbu u kien ser jieħu passi legali kontrihom. L-Ispettur Kafa qal ukoll li Tarcisio Mifsud qal li Alfred Mallia kien too good u li l-akkużati l-oħrajn setgħu jagħmlu li jridu bih. Id-difiża ta' Mallia qalet li l-klijent tagħhom kien impjegat fl-Enemalta u ma jistax jitqies li huwa xi ħuta kbira f'dan il-każ. Fil-qorti kien spjegat li saħħet Mallia li huwa nannu ta' 11 ma tantx kienet tajba u fil-fatt kien ibati minn diversi kundizzjonijiet tas-saħħa, fosthom artriti qawwija ħafna. Alfred Mallia u Tarcisio Mifsud ingħataw il-liberta provizorja fuq depożitu ta' 5,000 euro u garanzija personali ta' 30,000 euro. Il-qorti ordnat li friżar tal-assi ta' Mallia. Kemm Mallia u anke Mifsud wieġbu mhux ħatja fil-konfront tal-akkużi miġġuba kontrihom. L-avukati difensuri ta' Mifsud huma Stefano Filletti, Anna Mallia u Edward Gatt. Bli ġara tlieta l-Pulizija fi żmien ġimgħa resqet 6 persuni brabta ma' dan il-każ, fosthom lill-eks chairman tal-Enemalta u kuġin Tostin Gatt Tancred Tabone.